хочотун улуктоктора. Бүгүн олонью 16 күнүгөр биһи бастыгынан регистрацияны астыбыт. Онна бу выбор эйлектик, эйдемнектик ахыргар биһи санабытын этебит, онна бейбит миненитин биллеребит. Корот проблематын биһи барытын билебит, мен колубура 100 сылбын строительный округ, бүжүгүскө коракка сам улухон округка халаячынны лелибин, сол болдун, благоустройство болдун, ЖКХ болдун, ити үлелери бартын исихиттен билебин, олихин болдағаны эхитини баргытын кепсетиген ырабын. Биһиги ухайбаннан качылы вопростара, дачный участоктар, бытчағына жерлер бет, оғылыр бұт ухуяннара, осколалара, сақалы тыллақ осколалар, ухуяннар. Ити барыта улахан кепселттен, улахан кепсетинен тақсықтақтар, ити проблеманы биһиги бир кейбі харбат проблемада. Бары қолбостоқпытна, бары бир сананы өскеттақпытна битті бәріқпыт. Onun республика халалтатын, Жокускай кора салалтата, биһи Москвага тие, Жокускай кора пытын хайыннарарга бары беленнәк күстәк команданы терияқтақпыт.